Dobar dan, ja sam Marko Kovač. Nalazimo se u Cerovačkoj pećini, to jest donjoj pećini od Cerovačkih pećina, iako je u stvari ovo špilja. I trenutno vidite upaljene su svjetla. Za par trenutaka će se svjetlo ugasiti. Sad ćemo, evo ga, ugasilo se. Sada sam ja sam, u mraku, u Cerovačkim pećinama, ali imam ja svjetlo. I sad ćemo, vidite mrakaču, ne vidite, i sad ćemo mi se vratiti pod svjetlom. Tako da, pozdravljam vas. Sad ja idem van.